hanta tudu penansman kon etre karez a ron emichans, c'est une assemblée var balibreiz evel bebzulvintin ne keguirtelo? Rewir, spimeuse e malantra o gagnorol e mom bepre de pourmen oralité e gwenet a trovardro. Et fin en abaden, evin assemblée gant Amélie Ronxin, la bourradara evidor gevredigez, a jikour an divroidi pa eruont e gwenet. Mon arinme betek aradon da flapat gant glengout ur zoner pibilin barek var ar studiou ur berntra o eno da gontadium e mon da skouer repris un tir film a seni arodium daoudon gant de driat mor. Bremañ, emañ o vont d'ober ur lamp betek pleskop en l'er gred evit ar coworking evel ma vela vare de brezonek flour an vet nomad BZH eno emeus pedet loiza al da kavout ar c'hanom kazetene rezeo evit ar gelaouen breton ale poen braz e kregiganti setu balibreiz. C'est une installée de bras ouamant et plescope neuze en l'air en vet nomade BZH et l'air machel l'air d'onde à la bourrate mais à zébrier bouet l'echel avec gred ganto. Salut tite Loïsa penansman kon. Salut Matré. Monara. Des heures plar de s'douar nenez penonsta en em gavez e gwene dirio. Un temps drezi gwez e rudon bagounet pugre meus kavet labour eno eti breton ar gelaouen. C'est-tu drezi gwez davat. Ben da ben. Petra teus betro d'ober a rouk. Arok meus gred ur stage e Massilia, stage kazeteni UV, en ur media hag ar enklas kaskeul l'echel, hag arok evon o echuiv a studioù ba skiant po roazon. Tro teus bet a veajiye, teus ket? Ya tro meus bet d'ober ur blavez a bez eskem skolveur gant skiant po roazon e bro chili. Ah ya? A ur vro penons e bro chili? Ba dedenus tre, me oa e kerval pareiso, a dedenus oa davad gelet keja, ou ur zeve natural, a gwelet a fet politik ere sive, pegen disanvel e deus brochal, a ur bern trao meus desket d'un doa real e get er skolveur. A bremañ ou de la ouen bez a distro? Ya, Ben a ben. Irio ou de la vorad neuze evit breton, divar ben peseur danve e ptich dit skriva. Dans vechou a bep seurt gant ar galaouen breton ar pez a zo plijus a zo e c'helon davad skriva var sujedou disanvel tre, me blij din gelet keja davad gant tud da la rede gelet ober poul triji a kemer amzer gant an dut, me dive gelet skriva var sujedou hag ar c'helfe ben tammur sokial e l'er ma c'helon pive kojeal de strao hag a eru ba breiz hiu an dei pe a eruoen da zont. Da staga e c'hoarvez dit bez a stronset gant un danve a labourez varnan pe gant tut a gejez ganto evit ar gelaouen? Ya davad gelout a rabe a tut pe gur a vechou eus tudzo hag a zo gant ur zel war ar bed hag a zo kizidik a dedenus tre. A vechou e c'helive be a sujedou un tamm istorel pour neus labouret da skouer an eil brezel bet da la rede historiou hag a zo diez da gonta da resevout ive. Hag a vechou e ive tud hag a zo vel Xavier Graal da skouer tro meus bet da labourat var e vue o beren a stronsus tre bet ive. Neuze penons e labourez en un doare fétis. Penons e tibabez an danve, a goudeze penons e skrivez, deus hag e kejez gant an dut, penons e tremen an trao. Dibab an danve, sa zo a vechou kaout menochou pe tud zo hag a rodin menochou ive. A goude vid labourat un doare fétis e redin keja gant an dut a skriva var l'er a vechou e teun un tol, a vechou e redat skriva un tamm, dipon ara davad eus an danvez. Eus an aouen ie marteze? Ya, sur, hervez ar sujet de c'helon pe kaout muor pe nebetor a aouen, dipon ara vid gur. Daoust hag e labour astrol a rez pe labour un tammig e unan? Évident, un tamm eus an daou, puis ez on ma unan pour ne dira gant urziater ou skriva. Mais meus tra e a strol pe ez on peur skipai o sevel ar gelaouen, a paze ar mare boukla pe sevel sujedou ar gelaouen, on redie de labourad ive gant ar real, setu un tamm eus an daou. Hag a zez eus un tammig gwask?
Var mare ousse? Ya, d'ar mare ar boukla a vechou un tamm gwask, mon ar memestra bugere en nom ket on bunan hag ez eus ur strolad hag a bountive vit ma zafemad an traoù. E bar ar strolad-se, justement, ne eus Maïwen Renaudon, unan eus da gen labour e rezet. Levrik eus laket emban neus kepel zo, bet e oa yo an denez o c'hatersinei. E gwenet eo emañ staliet burevioù breton. A bo emañ oa pe lancet ar gelaouenn e daouvil pem e ouspen daouc'han niveren a zo bet embannet. Hag a bo e daouvil daouzeg e ve embannet lerioù e ve gant tiemban les éditions Blanc et Noir. Setu tos da bemz a gloa e labour Maïwen Renaudon evit breton. Labour ol blijus evit ur plar ken kurius. Ifen nardou ave kavet e leiz e lerioù embannet nevez zo gant ar gelaouenn. Lerioù evel plouk embannet e daouvil daouvarnugen. Un dastumat kliché ou divarben breiz hag ar vreizis. Lodzo a zo et koziz yuande, me lodal a c'heller klevout c'hoasiz yu chieoaz. Pez meus bec'hoan diskouez da skouer a zo tout ar c'hlechedout tro da riez. A brezhoneg ne ket da riez. Le breton c'est pas une langue, c'est un patois. Ne eus ket ur brezhoneg me meur a ini. Ne ket da riez skrivet. Riez a dregomz eb ken. Setu, bon, ba zez, poezuse mon endro da ziskouez en istor, a wirionez war a brezhoneg. Traoù hag gavant me egasustre na onet ne ket e breiz. Bon, red e adla red an dut a displega endro ar wirionez. Daou leur a zo bet embannet a bo e plouk. Unan a zo gweslet da istor ar skoul e breiz e gile d'an dispar. Lerioù ez da len a implij skeudennoù, a tersadennoù, hag ur vaket en simple a jikour da kompren buan temmou a c'hellbeza luzied a vechou. Labour poezus a c'hell chikour da gempoeza ur vank boutin a war evit de loden vad eus ar vreizis. E brochal eve kelenedion un istor un van war an da chen a bez hag evel just ne kebet ar memeustra e pepler a mezo ataou un tamm souezet gant an diouer a wiziegez a zo ti war ben istor breiz a liez son eus amant e ti breton stagidi tre de klas hag a eru un tamm dreze gwez amant hag gwiren e ouiont nitra di war ben istor breiz de al oant gant unan hag la redin bon breiz a zo bet ur vrodizar ne ouien ket. Ya ne ouie ket, mais ne ket e faute, peogwir er skol ne ket be morse la red dezan. Neus netra souezus gant an diouer a wizi e gese e kouskoude, pa lenner al leur gweslet d'ar skoul. An avezet emad an istor-se gant ar vrezhoneg erien, med emez ar bedik bed, e war evit gwir nebeud adud pegen ter e bed an deskadur e stad gant ar yezou bihan. Ur fed a ze blant bez an nachet izu an dei. Damsoch m'avais aterse dans du do deus bevet ar mareze evito e anat. La rede pa gomzer gant unan neus bevet ar mareze diustu e l'arme. Moi, on m'a interdit de parler breton à l'école. On a se a zeu diustu meguire e klever dam sonj. Neve so, ur sort musique neve o la red. Bon, me ar vretonnet ma o deus dileze do yez. Ino unan o deus gre ninke be rediet morse, neus ket be morse gwire poliserion ger o la red d'ar gerent, bremañ komzit galek gant o pugaleze, ne ket de ruet morse, biken. Met ur gwask a zo bet, a mez e kaet e bet ar vugele hag a rabat disonjalze. Ar zonj e ve ferret kaout ur yez epken a zo bet un dra krouet gant un ideologez stad, amant e brochal a zezoret adlaret tuoa ober modal. An istor ne fe gelet bez a modal. A rabat sonjal e vo foranet amzer prizius gant an deskadur e stad, evit deski an istor en un doar e klok. Met adrugaret ar gelaouenn breton, adreistol da entan Maïwen Renaudon, e c'hell an ol kaout un tanva deus istor hir ur bro. Chanchet dans eus plas evit diskouez d'or pegen plijuze a l'er amant e ti nomad BZH e pleskop. Loiza peseur kliché da blij dit an ebeuta evit ar pezazel deus breiz. Damzonj unan eus an traoù hag a gavan an negasusan. A zo ar fet eve fe la red bepred ar brezhoneg a zo ar yez maro pe nez ar da nitra koje al brezhoneg. Hag e red at displega bevej perag ne ket gwir an draze me meus perag ne ket dangerus koje al brezhoneg pe be a vid an emrenerez pe meno chouvelze hag ave ato gwelet evel un dra dangerus a direiz. Setu perag eret len breton. Da skouer. Te gav dit ez eus ur pers pedagogel gant ar gazetense, ar gelaouenze?
Ya, d'amzon, j'ai fait la gelawen disque sujet d'ouzo, pavait fait var histoire braise, pe var sujet d'ou var braise a vraiment, d'un doare hag a zo skler a simple a war, gant vaketen, gant liviu, un doare splant da zispaka an trao, hag a c'hell bea esor d'alen marteze, var sujet d'ou an inkedato ez da gompren hag var ar yez e guir da vat. Ya. Te gavdin neus breton ur place spéciale et calon ar vretonnet? Ne c'helonket ko j'ai à les places ar vretonnet, mais d'amzon, je me meustra et déjà ar fait ebe fait enlever d'ar gelawen breton a zone drai spécial da la rede et rei da velet et zeus ur bet breizat, pave fait CV naturel, social, politiquel, agal. Hag e c'hellive diskouez e c'hell breiz be un dra moderne a vraiment kran nive pa ve goulet an doare da ziskouez an trao ba breton. Si tu me meustra d'amzon, je ar perze ba breiz. Ouspen bez a kazet enerez, Loiza erez meldroad gwezelek. Penons teus dijoloet ar sportse? Dizolet meus ar sportse un tamm dre zigouez, pon e ruet ba gwenet, don da gant var en loger, da velet petra oa ar sportse a chome don, puis gere oa pli justre an ergelc'h a madelezustre an dut, setu oa kemen vid ar sport, me vid an ergelc'h kentor. Deus taka e feuls ar sportse? Ne gavant ket feuls, ne ket ken feuls hag ar rugby marteze, me meustra e c'hellon dut be a gloazet d'or vech an amzer vel just, me ar speret a strol a zo davat gant doujans braz a pa ve feuls ne ket aratos tamm ebet. Andrazer a vat dit? Ya, davat pli justre a pli just ad kavout an dut a kemer pers ar sportse hag an eus ive un istor dedenus. Hag ar zivet na dur iverzon adive zo mil dedenus. Setu se zo sport bro iverzon, an avezou da rez ar vose? Va chiwas non morse bet pe bro iverzon, me garfe mon a ben nebeut. Me klevet meus kozive deus istor iverzon dre a sportze, dre mazer sportive résistance a ene bro soz a dedenus tre an drazive. Deus taka e c'hellez just lavaredin divar ben petra mou de labourat evit breton, petra vo ar penad a zeus skrivet ganit? Ar penad a zeu a vo ur gelawen ben ar fin pe gerez avon paze ur gelawen ispicial var leorioù da len var breiz. Setu a ze vo an niveren vid ar gouan, vid gout un tamm petra e pouezus len var breiz. Matri, et trug arrivras dit Loiza da vez a deut betegamañ a trugare ie da Sonia Liseron deus degemeret ar c'hanomp, bremañ e vo ad kavet justu telo hag e gouviat. Asetume e Aradon, hag kavet em eus ar zoner Glenn Gout. Penaos man kont, Glenn? Ba mon ara. Matre? Ganit. Bon, nizo, mat kenan, nizo e kreiz an oz, Ya. En Aradon, bord ar mor, hag per peus kaset ar c'hanon amañ. E beg en Aradon, Ya. poen en trer, quoi, l'air digredus. Ya. Pen de braven amzer a pa veiol, quoi. Ya. Mais Hag petra ve gole, puis ke gwe kastra, puis nizo diouz noz, mais pas d'an deiz e braoù spontus amañ. bra merbet, ya. E ur sapre dremwel on eus. Ya. Ged en ezen irus, en izen ar, me meus molavr a goudese en ar hag nene zenev logoden. A tro peus de zon de bourmen amañ sur war. Ya, me raver, gober photoyoi ue, Ya. hag l'air zo bra open de fin de verre, pe me meus penchetan de verre. Ya. Plus justre. Hag setu tezo chom en Aradon, mais tezo pot junet. Ya, pot vinet, ya, me zo bremañ e chomen a radon, hag bon me non tcho rebel a vinet na tchet, ne se mon ara, Ya. tchet de glem. Nut ke kolet. Non, tcho kolet an orbe. Bon, vraiment, vos conseils de de son air, evel juste. Ya. Ur tezo son air pibilin, mais d'ur bern trawal. L'arnin, t'appelons ou de krog da zen i pibilin, juste war. E krogeneus po wen naoble, naoble neuze, ya, me vele me wer hag oi sonan violons, hag ur violons e ele gober, just sonan ya bep sorton ya. Ya. A me we ged ur horn ur ben avec lasel, a me we sonjal, ça malartou, ne tcho posub dain, gober son horaire en gounel, pakal quoi ged ur horn. A neuze, une digwer a zo bud, a un ur ben avec on eus bud avec ged krogain ged an ilin pipe wen be yoank. Setu da la rede peus kroget gant kentor un entan klasel, er skol Ya. son erez. Ya, skol son horaire me zut o deus en mlaket
de vonnet bar ur skol son horaire, conservatoire et dunet, Ja. on euse, dej ken meus nentet klassel, quoi. Tu gant Betek, diplomou hag Betek en diplôme, it peur achivañ gede conservatoire et royan. hag gant piou peus desket seni pibilin. Gede Emmanuel Lemar. Ja. Emmanuel Lemar eus ur potre a redon, hag sona pibilin, de brau kenan. Neuze ket tu m'as meus kentelia geton e pad, ya ur ser vle benak, a goudese meus kendalret gant masterclass a bep Ja. sort. An bern diplomou c'hoaz. Ne ket diplôme, mais djou diplôme gant Enilin Pipe, ya ue, dure, skendalret goude bar studia vivel son eur gant Enilin Pipe, ya. Mais enio chutu gouper. Hag tro peus bet a zeni gant ur bern tut pibilin las seni breiz da skoet. Ya, dure, chans meus bet, la son a une sinfoniel brer, pour enme studier, Ja. roeon. Son a une dirag en opéra, gant ar boudoué ur violon solo, an oen cheme ur star, ur prantad, mais dure ur sapre tra. Hag iwe, Gant bagad jenet. gant bagad jeuned, ya. Gant bagad jeuned avait dur. Iwe ur sapre tra, et en Olympia, gant contre-champ, ur sapre aventure iwe. Noze gant Nilin pa une chance Ya. d'ober. Hag emon bremañ vont da gel war c'hando just a war gant ar pibilin. Ya. Assemblez gant lardinta piou a vo neuze eo seni. Alors, gant William Ja. Howard, hag zo ur potre a vro iveron, Ja. a Quentin Vestur, potre a Sant Nazaire, gant de Sant Nazaire, hag son hag den delen. Setu. Hag en rolet debet e chapelle Santez Barba, just al kichen, va ren ar vour, hag an driat a zon vet mor. Chilaouam.
remenu Glenn de Debrog en or? Ja, très géré. Bah ja. Trop eus bet dija da zeni barz ar chapelixe, Santes Barba? Ja, me raver, ja. Pour Marseille, bah oui, servlé, puis ja, de nebetan. Ja. Ne ket gwal vraz, mais meus raz ou... Netche braz, mais l'air plijus savoir avec son agne, avec zo toche de public, Ja. de Narvesterion, et pas de nord, pe bout zotu de zo iselet dre ar fenestre, nous est plijus tre. Ja. Dispeg ninta, nous est petra et en triade c'est mort. Alors, mor, also, une triade, on ne savait, bah oui, pel, hag de Quentin et Nemanavon, bah oui, degvle, vraiment, dans un accent C, hag de William, une tam de betor. Mais, si tu divises on ne savait, lui actrice neuve, hag netche juste son a une tonia, avec son a une tonia, mais savait une histoire. Ja. Une histoire. Nous est un tonia, zo, bah, bout une decton benak, bar un arvest, hag baronega, velaret genomni, et très pepton. Matri. Avec non pas skinnig, un dudo de sur programme à je nous ai BH2V Ja. gedur pot per plar une den hag antek vet kanvet. Hag epesuriez eo nous est en arvesté. Bepsert yera bout zo breonek galek a gouezelek. Ja. Hag William zo potre gouezelek gouilledera kons bra ou gouezelek nous est. Penaos peus gret la naudegez gantan, juste à voir. Alors William de jetan Quentin de gredano de gergeton peut oui studian et broiveron. Ja. A goût du sé bah genain meue très de bemad en trêve. A nous est bah crogedonneuse de son agne assemblée sort penze on me se lève zo me ré quoi enfin iso accord alors son Ja. frère nous est très ramat. Prise au million net, quoi. Ah ya mignon net pen. Hag deus saga peus desken un tormig brezonek dans daouse. Alors Quentin oui a cons une tam Ja. breonek mais non il y a William de Broiverzon. il y a pot de broiveron à Oulen genain meur à ver à penos verazé breonek liste sur sa prélistena de savet avec der geria aux toches t'es très niveronek C'est sûr. à breonek. Hag petra vez son et kentor tonio deus broiverzon, kentor tonio deus breiz? Alors, en Sierom, KO de Tchentor Tournieu à Vrer, à une nebeud à Vroiveron, mais ils ont arrivé Tournieu à Vroscos, avec le roi Nulli, en Erstrola d'Azo Mol, à Mol, à Meur, pe Braz et Niveronek, mais il y avait Mor et Breonek, juste, à nous à Liam et très Nol Broyevse, Penos Gober, Liam, Benac, à nous en Sierom, KO de nebeud Tournieu à Nol Broyevse, avec de. Kao du lit benac. C'est sûr, strolad etre keltiek. Et Nurmo, ils ont meraveur y farsal, dire ben un dracé assemblé, dire oh je tue. Organiser son donne Mais c'est tu. Et Gouli avait très quelqu'un que Norian a zéro oui mais Ja. fiscal avait dit on y je tue. Avec farsal attends. Hag petra peus sonen juste à voir en elis ser chapelik az. Ah zé on est son nœud nous est jeu de Brémaïque. Ja. Alors son nœud donneus rantic court à navet évite bévan gant levenez en étude du rantic. Mil an avezet. Ja, netcho du non avro du net, mais bon, bravo et un ton de bras merbet. Ja. A goudessé une tonne de Jared Gouezelek juste à voir, zon met beau vin tsatin. Je tue Gouezelek à nous la 4 tournieu assemblée ça zigas il y a une erguel spéciale à Blijon Kaz. Bon, ar zonerez neket da vicher, Glenn, pur tezo... Ya Quel ener? ya Kelenour de jetant tout, juré Kelenour scolage. Ja. Var ar brezonek hag ar zonerezie, quoi. Ur breoneg, ur son horaire, ya de Dirac scolagidi hag zo lan à Avejon. Hag trop peus bet da zouten un dezen, di war ben Xavier Langlaise. Ya, Xavier Langlaise, ya, pe Xavier de Langlais avait un avait divé un arzour 1000 vrudet à me sensiet de chutu monde de glarb à Petranes Grade avec de Breonek, Göder Breonek. Aneze me bechance kaut et zielev, dielev court ur famille, ur famille neus digoretagne doriev chutu dielev ur famille, aneze me gelet labourad ar en dielev se, aneze dielev a Vilverne, liera bepsert, avec dans s'y comprennent petra zo bedi rôle Drechtol avait peur une vanni DJ hier skrivet. Setu hag Xavier de Langlaise a oa elus kad ar 16 breur, hag evit lida kan vloar 16 breur just a war, e oa be aouzet un diskwezadek e gourin. C'est long. Nolwen faligot a zo unan deus ar pevarzek. Ar strolad arzel neve krouet neus front inorain ar serbreur, kan blegoude ar penchetan. Et ça, c'était ma collection de fin d'études en fait, et du coup que j'ai appelé Breton Wave parce que j'étais étudiante à Londres, donc il y avait le côté mettre la Bretagne à l'international aussi. Brochina, Brossaus, en designerez d'envé à lac hors zévenadur de Veagein. En tresadennou, a zo bekemeret endro, a zo tresadennou, ive koz, be modernet, eus eus les mesket meuradraz e ar zo awenet gant en engoun, hag ive de eus an amzer a vraiment.
Skritelau, Kizelederiau, a trao boutinor, nao arzo hag artisan dizinvel a gemer per bar ar actress. Ar pal, lakat da luain ar grouediger ebrer. Neket over endro a pez a zo begrez gant ar seizbreur, just me bea aouen et ganto. Hag a sonj alive, darei lusk endro de Nemzao, ben a fin de Nemzao Harzel, en amzer da zon, ar blavechou da zon. Un iladur a zo memeustra etre ar serbreur hag ar pevarzek. Owen po neus labouret di ar ben ar xenografier hag ar skritelau, memeus ma zo bet varo kan doare da broduain, a weitan e o chomet bev ar speret. Aze eve gwelet ben ar fin, memez mar kant vloa e oa deus ar seizbreur, e o doa ben ar fin lance varo amzer, hag ouspen o deus gret d'un ars a neke diouz ar c'hiz. Da la rede un dra zo gwez da veaji dre an amzer eb ma vefe di amzeriet. Un diskoueadeg a badai bitek ar seitek a vis kerzu, prezeganau hag ataliereu a voa ozet bep di benzun. Tu Glenn Morvad e plus velse gwelet ar zorien yaouank deus breiz oat kemer aouen pe ene zo ken ar seizbreur. Pouizuse a mon arrok ar pep tachen hag an arz zo un dachen hag pouizustre e brer de sonj. Ya. Et puis ar seizbreur ar Bernd Trau, te zo pujet kentor gant peseurt doare ars gant ar seizbreur. Ah, dure, bout zo a bep seurtre, bet don de velet dija e mir di brer, bout zo a bep seurtre un tan drecht ordinal, mais dure, mais la bren meus di ar ben l'anglaise, neze nen gravad e neuv, zo mil an avet, mais de me sonj deus digaset un dra ben hag neuve, quoi. Ur sel neuve ive, ouais, je tue Marseille très hag bezo un dra neve evidou die, puis remou de varent ur sapre raktres, val du armen ur film. Ouais, dure, bon, raktres a bich dain kalz, quoi. C'est la raktres neuve, mont a rune dachen nan avantiot tam ur bet, pas kal. Zeya un tel film. A petravo neuze un tel film, c'est. Ben tel film, zo an evet evor, a neuze ar pal zo monet de velet tud hag zo ichom tro dro ar Morbihan, e peul a ran ar Morbihan, ne konsantiot di ar ben un département, mais a l'RC, quoi, tro dro du net. Avec ar golf neuze? Ya, je tue. Tro dro ar golf, avec monet de velet bretonnet, tud hag en em sant breton nive hag zo ichom tro dro, alors get idant teleriaout disinvel, mais ar pal a zo dichkouet d'un dut a zo ichom pel, mais a fait de speret, pe ne anaom trabet hag emaint i vivain ervro, roain de wiet, je tue bout zo tut, hag zo ichom ive italte hag un dutse o deus treu de la red di ar ben brer kaver o ichtouer ive. Hag penaos e peus bet ar menose neuze vel ar films? En ur gons gant un dut a anavant a viannig ervro, quoi. De la rede bout zo tud hag avant dedenustre, interesustre, e kaver ur per o deus bivet, ur per o deus de la red. Neuze me sonjet, ma de ve, ur penze bout zo reus o arrivet kour, hein. Votche namet tud kour e ptien, bout vo ive tudio bank, mais chutu ur regour hag o deus treu de la red, gaven poezus me, chutu mont de en rolagne a neuve, mais une doare disinvel. Pas juste une techteni en rollet drechilao, mais chutu gober un tramen hag brau, quoi. Hag evo un tomik sonerez ar film se? Ya, ur pal a zo gober peptra. Chutu en doare, chutu marseon me fol un tam. Ur pal zo... Te zo gant da filma, d'en rola, peptra. Ya, filmain, en rolain, son, goulev, chutu deskagnoran, el se, petre ur vicherze ive, quoi. Hag son aozain, sonain, en rolain, franmain, laborad ar Olivier, betag ur fin, quoi. Et ar film a teuio mes spegouls neuze? Alors me fal zo peur achivain e fin ur ble devil piam ar nugen. Bon, ben nebet. La bourzo. La bourzo, oui. Merci dit, Glenn, les gemeret d'ar c'hanon amañ e ar radon. Ad kevet e vi e fin an abadenn gant an triat mor, gant an andro antolman, hag emont bremañ o vont da gilao rock keltiek gant ur strolat deus ar Morbihan, an vet peulven deus ar blavechou dekapaverugen. Setu bouest an diel.
Salut dit Amélie, pénance mon compte. Fiscal, Mon aramat. Mon aramatret, trugaré, mais gavedine et oiseau chom et broléon, n'a gabenar fin et at kavan a ranout et gwenet, sais-tu. La bourrade a résirio évite ur gevredigues, hag a jicour en dut, petrae ar gevredigues se. Ya, bah oui, davlazant bremañ et labouran en ur greizen bod, evit goulenerien bod, da lavare des tud deus an estren vro, o deus kuitet o bro a blamour da gudenou o doa bevet eno. Ok, daoustaka il y en met ar fromze gant an département, gant ar vro? Liamet a mere deo gant ar stad, pa eru an dud e broral e tremenon dirag ar prefeti a dirag an ofi a zo office France en embroa. A goudeze vez dasparze d'un tammik ebreiz pe en l'erral e broral. Hag neuze en dena eru arel eru e Strasbourg pe Marseille pe amant e gwenet. Petra e da vicher dite. Me meus gret ur stumadur educatorez ar beniket pemzek vloaso deja. Ya. Hag meus betro da labourad bars lod kevredigechou a bep seurt gant meret gwalgaset pe gant tud gant kudenou psi da skwer. Ya. A bremañ e labouran e bars ar greizen bod man. Hag ober a rand war dro neus etud a roulenn ar bod. Klas 40 digemer anezan e gwenet, diskouez ar ger, diskouez penoz pelerman an hospital, ma vez kudinou yeret, diskouez penoz kavout bouet digoust, bez kevredigechou all. Diliad, moarva die? Diliad, setu, hag dreistol, e chikourant dezo da sevel un teuliad o deus d'ober, evit skriva o istor, peguir et tremenon dirag nofpra a zo office France gwarez a repudia gant divroidi. Hag aze e daoudeo nous e konta o istor hag e tremenon aze Paris evit respond a goulenou. Petra e an istorioù-se? Petra de levez vel istorioù? Da skwer, moa digemeret ur vaouez a oa be dimezet da bevarzek bloaz gant un den triugen vloaz hag a oa mignon e zad. Aya. Hag setu goude un ebeul bloavechou e oa deuet da ben da echap, da eru amant e France. Hag e daoudei konta penoz e tremene an trao? Setu, penoz e tremene e vuez aze. Evit beza, evit kaout ar statut de repuat. An oldu da eru a zo tud gour? Bezeus familioù, ya, enfin familioù gant bugale. Gant bugale, ya. Me modal, ya, potre do unan, pe mere do unan. Lod o deus leze do familioù ervro. Hag kemeret o deus risklou divent a dangerus kenan evit treuzi a armour kreiz douar pe treuzi an arzou, setu. Deus pelec'h e teont justement? Listenat zo hir bez tud deus bro Afghanistan, Soudan, Bangladesh, Mongolia, Guinea, enfin bern broioù. Hag un digare resis a zo vit bez a kuitaet ar vro, enfin un digare a te dreist a real? Daoustaka e kudenou vro, kudenou famil? Ya, a vechou eo kudenou kenver ar brezel, broioù e brezel. Pe kudenou a blamour da menochou politikel, pe menochou pe kenver ar religion, pe kenver o doare da veva da skwer an dud a vel reiz. Arel bez alaret e broioù. A bep seurt a zo. A bep seurt, ya. Ran-e-moi diskouez dit lehor a zo deud ermez divar ben testenioù divroidi justement sel o m'assemblez. Treuzet o deus France deus Grenoble petek pen ar bet, gant istorioù tud o deus treuzet kevandir you a tremene d'arzou. Skrivet gant Mathilde Gall, al lehor de vizorageuz a zo ganet divar menoz riwan abodu ou spen tribloaso. Medicine se oa en ur greizen diguzat, l'air marank en ar lui dimond, pa e ruont e France. Greizenze oa nemet evit klask klinvejou VIH hepatite hag ben ar fin pa regiz da gont gant an dud e velez ur bern traoa hag evidon poa ket tu
Non, a ket gwir, evit gwir ad velet neo pe kemer amzer evit Montpellor. Tout an traoze en deus nefet var ar yechet. Ouspenze purvia etud hag o deus bevet trao diez ive, neus ebez tout ar rostez traumatologiez hag a teu endro, neus eo diez tre gelou parea, pas peus ket just ur vuez denezel. Confrontée à l'infini tourbillon qui entraîne les demandeurs d'asile, Sarah ne peut plus faire comme si elle ne savait pas que Cynthia avait été violée, qu'Erwin attend les papiers pour arrêter de boire, que Maïsata est toujours à la rue avec ses 4 enfants et le VIH, qu'Abdoulaye disparaît de longues Tuden Sarah, médicines, a zo awenet divart testeni riwan abodu hag ur gen c'hoardei. Mais Tuden Pena Léor a zo Idrissa, ur guinéan o paouezerioù des France. Tu sais, ces papiers, les Français, ils aiment trop les papiers. Tu peux pas faire, c'est bon, c'est rien. En duden zo savet divart testeni meura ar luat. Purvia pa vez komze deus an dud hag a zo divroet e vez komze de chifrou, pe stud o vervel, pe stud hag a zo tont da gemer om labour. Men e vez ket gwelet piou a zo adrein tout ur chifrou, tout an dud ze. En ur kompren gwellor petra e vu ez an dud divroet marteze vo tud ar c'helo chincho ali var ar sujet ze. A Rensrol Cholei a ouz kejadennou endro da leor e meur a l'air e penerbet, petek fin mizebrel. Amélie, deus tagant oa betro da levet koz deus a leorse. Ya, klevet meus kaouz, be meus kelenet c'hoaz. Bon, un debenag. Ya. Pesor gwirioù a zo gant an dud a teud a velet ar c'hannout, Amélie. Neuze pa eru an dud e bro ral o deus droad da gaout ur bod hag un tammig a ran roet gant ar stad, da €100 bep miz. No deus ket ar gwir da labourat, setu. Pegur no deus ket pa perioù. No deus ket pa perioù. Ya, setu, ya. A goudeze, pa tremenon dirag an off pra ma vez naret dezo, et tremenon dirag a lesvarn broadel a repuidi, ya. Gant chikour nalvokat, evit ober recours, hag ma vez roet deo ar statut de repuad. Ya. O deus ar memez gwirioù a ni. Hag e c'hellon kavout labour. Setu, ul labour, lojeiz, rondbank, paperioù. A ma vez naret dezo et leon da veza dibaper, hag aze o un ent al, setu. Daoust hag e komzont galek? Lodia, lod a gomz saouznek, a lod ne gomz nemet oiez, hag lod ne ouezon nalen na skriva en oiez. Neuze a vechou vid an teuliadou poezus e labourom gant jubenourien. Ya, ve just, ya. Setu, hag a vechou e labourom ive gant meziantou var an urziater, vid trei. Ya. Hag ive gant yez ar sinou, un tammik. Ya. Pe klas kareom deski gerioù en o yez deo. Ya. Da skouer evit lavarout de vechou ar zizun, vid Ya. kinig em gavioù, zo e sort. Eret deski. Setu. Matre. Ar vugale ave degemeret er skolioù? Ya, ar vugale vez degemeret er skolioù, hag a vez degemeret ez. Mon areom nig an dut, evit lakat an oioù ar vugale, evit en skrev ar vugale. Hag ataou eo erel beza mem zoken fromus, peguer vez ataou bugaleal, o tom da velet ar bugel, a setu. Hag an dud a za a rel kaout ive kentelioù galek. Beguer ez eus ur gevredigez, gwenet, bit kaout kentelioù galek. Neuze tremen mat var an tuze. Ya. Petra bichvedit respond da ren e gomprenon ket eve degemeret divroidi ebreiz pe eprochal. Petra tiche da respondeo. Ze zo diez peguer an dud ze o deus rak varnioù, var ar sujetman. Ya. Me beferran lavarout dezo, pa peus kemen ar isklou evit treuzi ar mor, evit treuzi an arzou. Ya. Peus droad beza chilaouet, beza konsideret egiz ur mabden, setu. An ereon kezet re blijazur? Non, setu. Non, tamm ebet. A viz koat eus berc'hant labourat barz ar betze, Amélie? Pa oan bugel, moa roan beza ostizez er ririnich. Hag moa roan, a goudeze moa roan beza jubenourez, saouznek. Hag a ben ar fin ar an tammig an daou, peguer Ou den doare ostizez. Setu, beaji a rendre stud re historio an dut. Ya.
à komz a ran saouznek pe yezoual BMD. A donna rezaben da zerc'hel un doare pelder gant da vicher pas e chud à la bourg justement. Ya hag meus chans da gaouder skipay a feson hag a zo digor esperet hag a gant piou e relan komz BMD zeus an istorioù a zo pouner a diez da chilaou, nous avons meus chans. Nous avons vicher ad lot gandit. Ya. Batre, et batri garibras dit Amélie. Merci. Ken ur vechal. Ken a vous. Hag emon bremañ o vont da zele deus trederan reiz di varben a c'heroz a irio. Et est-ce que vous utilisez toujours cette entrée-ci ou parfois vous passez par l'entrée qui est derrière? C'est ici qu'on trouve le plus de monde. Des fois, je rentre. Ah, puis on voit les copines à l'abri. Mon parking en bas, je garde, je mange, je passe par là, après je passe. Moi j'habite là-bas. Dans la journée? Un lieu de rencontre. Oui. Bah oui, les courses, tout. Il y a le tiers-lieu aussi pour apprendre l'informatique, la pharmacie. Entre les gens qui arrivent du bas, les gens qui arrivent du haut, les gens qui sortent de Netto, en fait ça se croise, on se croise tous. Peler ve van den, pelereia, blam da betra etrevendre honnêtement a pas une en al, petra ar skolioù, blam de betra et reer un dizro a vechou, petra a blijde barzo charter ie. Ouais, mais chez moi, j'ai pas vu beaucoup d'hommes. Après, je fais peut-être pas attention. En haut? Ouais. Des fois, c'est les enfants. Barzo charter vel on ini amant inik erwen anek ve gwelet penonz ar meret o dokentor en implij oberian a l'erioù publik da la rede e vo implijit a l'erioù ervez un oberiantis a vo d'ober. Da la rede ar meret a zaio erskol da gerchat ar vuga ale, da rempredet vo an ti an ol, ie da rempreget e vo penonz ar stal, evidemment da borena da beur bourvechou. Ar botre do dokentor implijou dudius. Chomen train de Arzavadur, vite flappy flappa, mon air café, à Stroni. Tandis que là, juste au milieu, du coup, les gens descendent plus facilement. Bah, ils viennent parce que c'est au cœur du quartier. Il y a le Netto, donc ça fait quelques pas à faire en plus pour venir. D'accord. Donc il faudrait garder un espace où on peut se retrouver. Ici. Voilà, ouais. Voilà. Et même pourquoi pas éventuellement par la suite l'habiller, mettre. Enfin, je dis ça, des bancs, des choses comme ça, mais après ça risque de. Mais est-ce que vous avez besoin de tout cet espace? Arreriou zo be a oze d'abo pel gant ar botret. Anen goulet ve zeus goulennou sokial krenvor irio evit degemer mur ar mehet e l'erioù forant. Blam juste wart no deus ket trawar a blas. Et encore ça a été fait. An dizin galde d'etre potre de meret, zo ur sujet de neve pen daven, ne ket ur sujet dija zo be desket din er skolveur kerz avoriez. A gouspenze, forcément, des dénusés, mais ready et on eus d'ober à l'erioù public, l'erioù de digemerus vit en nol. Moi, le soir, déjà avec l'histoire de la lumière, après l'hiver, l'histoire de la lumière, ça freine un peu. Pourquoi la lumière? Quand c'est éteint, donc les gens, je sais pas, ils sortent moins. Les gens qui sortent pour aller travailler, par exemple, il y en a qui travaillent en usine, 4h, 5h du matin, c'est l'heure du poste, et ben il n'y a plus de lumière, et ben des fois il y a des gens qui par exemple le week-end, il y en a qui rentrent de boîte ou quoi que ce soit, ils sont un peu agressifs, un peu alcoolisés. Ben, des fois, ça peut être dangereux. Parce que je travaille en usine et ça m'est arrivé de me faire alpaguer par des jeunes, alors les fameuses soirées du jeudi soir, soirées étudiantes. Voilà, donc ils sont pas très frais. Toi, t'es pas très frais, mais parce que t'es pas réveillé. Voilà. Et même avec la lumière, t'es pas rassuré. Et vous choisissez votre parcours pour aller travailler en fonction de là où vous vous sentez plus à l'aise? En général, les grandes artères, ouais. D'accord. Là où on sait qu'il y a de la circulation. Oui, il y a un pépin, il y a du vent, on ne sait jamais. Quoi. Ouais. Est-ce qu'on peut aller voir le troisième point que vous aviez indiqué? Oui, c'est là-bas. Gargabi, c'est là. Non, il pleut pas. L'erioù public a reag a garzmat eo l'erioù l'er mavez
stu sellet var an e unan, var trichant triugenderez ben ar fin, hag gwelet ar pez ar c'hoarvez, quoi. An dud ar c'hell loskel o vugale de vont, de c'hoari, var ar braden vraz amañ, ar geoten, eb kaout de kontroli ar vugale evit kontroline a fen de stekit de noto da skwer. Neuze l'air te d'ave a plijus, blam e c'heller be an seder en ur darem predi a l'air. Bugale, tud an pechet, meret iez ez o gwir, minore les yeux ben ar fin, gelet gwed ar pez ar c'hoarvez. A zendra a jikouro da publik ouze da darem predi gwellor a l'air. L'été, on entend les gamins, mais il faut que ça vive, c'est un parc. Sauf qu'on a des personnes âgées, alors notamment sur le bâtiment d'en face, qui sont intervenues en râlant, en disant que ça faisait trop de bruit à 2h30 de l'après-midi. Oui, mais on ne peut pas faire notre sieste. Mais ça, oui, c'est l'annexe. Il y a des enfants. Donc ils ont aussi le droit de jouer, donc à chaque fois il faut les envoyer à l'autre parc ou là-bas. Alors des fois les mamans sont à leur fenêtre, elles regardent, les enfants sont là gentiment en train de jouer, et ils font rien de mal, hein. Ils jouent, mais en fait ils jouent au ballon sur les grillages, donc ça résonne. Ça fait du bruit de ferraille. Et ça fait du bruit. Donc le parc est en sursis pour l'instant. Il faut juste interdire le ballon. Bah C'est juste non, ça. non. Après, c'est dommage en même temps. Non, des gosses quand même. D'enlever ce On parc-là, va pas quand même. enlever le ballon. Ouais. Bah oui. Padal eo pouezus kenan vid ar geren gelout dreistol pa vez bevet en ur randi gelet loskel ar vugale devant mez, quoi. Hag ben ar fin gwelet veie al sort lerioù manz o lerioù a zo davad lerioù bevet gant bugale a mamou. Perz ar gerzavouriet a zo gelout dielfen an trao a l'arret dost hag eo mat derrel al ler peget ervez ar pez velaret gant ar bo blanc, quoi. Gure ve klevet mat an dud o klem, me pouezus eo klevout ali positivel an dud hag alar eo servich al lerrier, quoi. Nous, le quartier est ouvert à tout le monde. Il n'est pas ouvert que aux gens de Kervenanek. Et les jeux, ils sont utilisés par les hommes et les femmes de la même façon? Non, je pense pas. Il me semble pas que les femmes. Bah après, c'est la place aux jeunes. Enfin, c'est la place aux jeunes. C'est la place aux petits. Hein. Moi, je trouve pour un quartier grand comme ça c'est trop petit. Ouais. Déjà, les gars, ils prennent beaucoup de place. Il y a beaucoup de jeunes garçons dans le quartier. Et puis les filles, bon, bah, sont de l'autre côté. Et puis voilà, ça fait une séparation. C'est dommage, il faut qu'ils aillent même au moustoir jouer. Hag ur vaouez neus larret en dra dedenus e deus larret ar botret hag emer re a blas. Sur war, ne ket ur plas fizikel, ben fin vek emerit en re gant ar botret, me eo en doare da vean gevredigez. An ec'heloket ar c'heraouza renk an peptra. Just en ur chanj plas de... Penons war anket de riblen pe d'ar zavadur, mais damzon je zillet tout de labour kevredigezel d'or de war penons darem prejouit re potret da meret pas evon bihan evit kreski ken vevan o l'assemblez, quoi. Daouedin an zaou emeus dijoloet a bev sort trao souezus divarben a c'heroza hag an ingal det pot plar ar zizun a zeu evo gwestlet reiz direiz d'ar mel droad. Setu eru an oz hag emom talkich en chapelik Santez Barba en Aradon evit kloza gant an abaden. Ya, hag an son erez eva just. E ya ad kavet evo Glengout hag edriat mor gant un danse deus ar vro un andro. Ken ar zizun a zeu koste gwenet bepret, pokotrouz, kenavo!